Mixolonene vana va hosi evitweni ra matimba ra Yesu vakreste wa Nazareta. Xikwembu xa hina lexi hi xi tshembaka hi masiku hinkwawo. Ni pfuxela n'wina hinkwenu mi tshembaka hambiloko swi nga ha tshembisi. Ni pfuxela n'wina hinkwenu mi pfumeleke leswaku Yesu i hosi na muponisi. Ni pfuxela n'wina eka vhiki ra Paseka leri hi yaka eka rona. A hi yi eka Easter, hi ya eka Paseka. Hi fanele hi swi twisisa, ni lava ku swi endla swi vonakala swi tlhela swi khanya leswaku eka hina vapfumeri hi twisisaka rifu ra hosi ya hina Kreste Yesu, a hi yi ka Easter, hi ya ka Paseka. Ku na ku hambana, ni lava ku swi basisa kahle leswaku hi tsundzuka leswaku vito ra Easter ku luwa na ku cinca vito leri hi nga nyikiwa rona leswaku hina loko hi suka eGibita, vusiku lebyi hosi yi nga endla leswaku yi nga tivisa leswaku maIsrayele a va dlayi swiharhi, muti wun'wana na wun'wanyana va boheka ku tlhava va endla magandzelo, ivi va teka ngati va tota eminyangweni ya vona leswaku xikwembu loko xi ta hlasela tiko ra Gibita, loko xi vona ngati eminyangweni ya tiposti ta maIsrayele, xikwembu xi nga va hangalasi kumbe ku va twisa ku vava hikokwalaho ka ngati. Namuntlha ni lava ku ya ni ya basisa kahle leswaku hi ya swi twisisa leswaku ku ringeta ku dlayiwa vito leri ngo Paseka hi ku hina hi vahundzi. Passover hi suka eka xigava xin'wanyana hi ya eka xigava xin'wanyana. Loko hi tsundzuka Kreste Yesu loko a ri karhi a dya last supper na vadyondzisiwa va yena, i ri leswi i swakudya swa mina swa makumu na mi ri karhi mi ni vona, i swakudya swa mina na n'wina ra makumu na ni ri karhi ni hanya na n'wina eka le misava. Loko a ri karhi a va hlamusela hi ku khomiwa ka yena, a ri karhi a basisa timhaka ta ku kusukela ka sweswi mi ta ni tsundzuka hi xilalelo lexi. Loko ni nga ha ri kona mi ta phuza ngati ya mina, mi dya miri wa mina, ku va ku ri xitsundzuxo eka masiku hinkwawo ya vutomi bya n'wina loko ni nga ha ri kona eka misava leyi. So ni lava hi ya swi twisisa kahle vamakwerhu leswaku hina loko hi ya eka Paseka a hi yi ka Easter, hi ya ka Paseka. Easter holiday loko va yi vula hi xilungu ku la hi twisisa la swi sukelaka kona ku va ze va swi vitana ku Easter hi leri nga te yini. A hi tsundzukeni leswaku Satan i lwa hi tindlela hinkwato ku cinca Bibele, a cinca mavito ya swilo leswi swi nga vekiwa hi hosi. Easter a hi holiday ya hina loko hi ya a hi celebrate Easter, hi celebrate Paseka, ku hundza ka hina. Passover kusukela Gibita hi ti lunghisela ku ya Kanani. Hi marito man'wanyana loko hi ya phuza ngati hi nwa na miri wa Kreste, hi ya hanyisiwa emimirini ya hina, hi hanyisiwa emimoyeni ya hina, hi ya nyikiwa masungulo lamantshwa. Van'wanyana va ta vona ti-breakthrough, ku pfuleka minyangwa. Van'wani va ta vona ku humelela eka leswi a va swi vilela, hikuva hi twisisa leswaku hi ya phuza ngati ya Yesu leyi nga ta pfula minyangwa eka Friday leyi hi yaka ka yona ya mundzuku. So a ni na nkarhi wa ku hlamusela leswaku Easter i yini, kambe a wu ri ni swi hundzisanyana katsongo ku Easter i vito ra wansati loyi a nga bebuka n'wana na n'wana wa yehe, loyi n'wana wa yena wa ngati. Endzhaku ka loko tata wa yena a ta va a lovile, a teka mhakhi wa yena wa ngati, a n'wi lovola, a n'wi xada. Mhakhi loyi a ku ri Easter. Hi marito man'wanyana loko u ku wehe u ya celebrate Easter holiday, hi marito man'wanyana historically u celebrate manyala, u celebrate holiday ya mademoni, paganism, i vuhedeni. So ni lava ku ya ni ya swi basisa kahle vamakwerhu ku loko hi ya eka maholiday laha hi yaka ka wona, a hi twisiseni kahle ku hina makreste a hi ka Easter holiday, hi ya ka Paseka, hi ya eka Passover. Hi hundza eka swin'wana hi ya nghena eka swin'wana ka level leyi nga tlakuka na Kreste Yesu. Hi ya phuza ngati ya muponisi, hi ya dya miri wa hosi ya hina loyi a nga hi fela a hi xava, ha Kreste Yesu wa Nazareta. Ni kombela ku hi swi basisa kahle leswi. Hi minkarhini ya ku tala loko hi ri makreste hi ya ka Easter holiday, hi va hi vula kahle ku hi ya eka weekend ya manyala kumbe hi ya eka holiday ya manyala. Hi pfumela leswaku hina hi ya eka holiday ya loyi a nga tswala n'wana na n'wana wa yena. A ni na nkarhi wa ku swi hlamusela ngopfu. Loko a ni ri na nkarhi wa ku swi hlamusela ngopfu, a ni ta swi hlamusela ku Tammuz i n'wana wa mani? I n'wana wa Nimrod na Easter. Lava va nga tswala n'wana va ri nkosi yami ni nga yi kule, kambe ni la ku basisa kahle leswaku hina a hi ka Easter, hi ya ka Paseka. We are going to the Passover celebration. Hi move from one place to another.
hi ya ka dimension ya le henhla hi ya phuza ngati ya hosi hi ta sungula ku connecta na swa ximoya ya dya miri wa kreste hi ta sungula ku twisisa ku ponisiwa i yini hi ta sungula ku swi tiva leswaku loyi a nga hi fela hi ya n'wi tsundzuka i ri dyanani miri lowu wa mina na ngati leya mina mi phuza mi ta ni tsundzuka hi swona masiku ma ze ma ya hela hosi yi mi katekisa halleluya